indaba imaswingo ingahambanga enkantolo, indaba imanikhaland ingahambanga enkantolo. Lapha emaswingo kwakulabantu bakhona abazalwa emaswingo ababe yibo ababe responsible ukuthi amalunga abo bayewa register eParliament ezeke nomination court. Lapha wanika abantu abayize abantu kuthola phuzo ufaka amaphepha saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures, babetshintsha abantu abafuna ukuthi bakhethwe. For example, iCountry Park, umama uMakhuphe uyagula lamhlanje, nguye abamthatha bamsema eCountry Park ukuthi kahambe ayencintisana lo mthuli. Bazomkhipha eCountry Park kwazokuya umfana wakhonale eMpumalanga evela eNorway ukuthi kabuye azokuba yicandidate eCountry Park. uKhuphe esesebenzile wasebenza, bathe benze ngalokho uKhuphe wabawinela iBridge, wabawinela iPlumtree Ward engakaze iwinwe i-opposition since 1980. Kodwa bambonga ngokuthi bamfaka ku-PR list as number 3. Lihlazo alenzileyo umongameli, kahloniphi i-leadership yakoBulawayo. I-leadership yakoBulawayo sithungamelwa nguProfessor Ncube. Ungaphi uProfessor Ncube kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo? Bangaphi oAbednego Bhebhe? Bangaphi oThokozani Khuphe namhlanje? Bangama-secondary class citizens endaweni yakibo lapha abazalwa khona, lapho akumele basithungabele khona. Ayefaka oShoko, ayefaka oTsepiso ukuthi lamhlanje basokumele baphawule eBulawayo. oStalos Siziva babe yiwo abasebafana abancane osomele baphawule eBulawayo. uNelson Chamisa, advocate president Nelson Chamisa, ulokhe ngumongameli wami, ngizamvotela, kodwa kumele abuye asitshele ukuthi ukwenze ngayiphi indlela lokho. He must account. Uyakhuluma lapha ke uTshabangu ubuhlungu into leyo bazenzela bodwa.